Seka okuramo kwa mom banemga aerem mbya inya hempe agometoho ahemyo ahememo azamo hemgerem mamaluvinyo ae iyoho mawambyo ahememo shaigbenda prapra shachutina shime akaren kempev umuro kwa mechia kwa uboga shachu we ulwe moyo agawo magbo kabusurumo ishima uverem kwa yan shashiki Bahimuav Oshiem Kurem Shaityo Yonguyam Ivje Gihan Akadon Mamhonum Makorun Tse Azana Mutyo Shayangam Ayaga Omawam Chi Metema Ken yo ite Zanzanje ayange ge se nenimsen teruwanu zungonem honum sisu suwe oneseyan unyoron kenyo mihe shove vesike yo chachu sevatemake vewe ayange aunese shintane chi maunase yange makau sitema vewe gbem sa yange uye mevese chachu sera tema vewe shatatu wo si yakwa vewe shatatu wo si mawine uhe shatatu wo chisi ya bread uhe pala si masonu se ulu evese shintane unyora vese kenyo ne ona hama kwa sulu ele chi uneru shao nati uchivi Ungwa sena hansi son kwa nekin tima na gete wasi Yesu Kristu. Amen. Si hi nene dua wasi chachami olu nasu kwa mohe Sekerara ha mekwa kwa orungo ikyo moyo mesu shateremso kwa mamo hema awondo shaboya
wache Setemanen. C'est souvent de cliché. Chez les Nesséens, au vent Hachina, Ken Yanguignan, Hachineo. C'est ba Zahamen, au son, Ibanasif, Bagave Fatio Vanga. Bagenev Kashab Zayo Wange Bagen Bakizende Gana ase Pishi Bakem Koholumi Shanongo Christu Wegba Kana Feti Olunhenga Bekwa Sebana Ve Marabadava Kenyomi 2024 Chima Seza Hame ya Wulumuya Kao Lodondo Welawe Happy New Year. Ashame sisu aondo samba henese blamba velu evesiga velu shajele genpa vekpa basun ne yorove dodo sha senyo kenyom eheneo henshene se oneno bibiro se tonne bibiro se so yese atukisha kunde ha karutrata Yese Atukisha Akunde Ha Kauchata Sehi Olun Virisha Tankrunyi Waltakrunyi Mapuela Yese Akunde Ha Karutrata Virisha Tankrunyi Kae Umbu Nen Aere Neka Tsuala Gadia Mo Mguaondo Maugen Guga Mo Ondje Maugen Ngue Mo Nahanga O mpasen hi shamhi zanzan mku ma hi sha yanga tsualaje akalu avandere gala nkame awashimawam unaluje mme kwa don Ken Ishima Uweren Chi Myela Nyon Itwam Shaitio Kitare O Usha Washimawam Kenta Ucha Mokwa Mekure Shami Vo Ba Mvanevere Shima Shakwa Shime unpa venene to heremo ne ba chire sema ne ba ne gbecha a prapra mbu kporon a prapra wam agbachaga
Myong wakpa unengoga. Menam yom kenshion shachu Israel ichivi yam kam kanu mate hen vesijene vile chapeau la o le mi ki zobatu ya na o pessoal vile chapeau na so wambaki kwa ka combine service lo nyaye na mbaki zobatu kwa ongwe bibiro ki zobatu ga Ngwa jega kashame en pesone nkane mate maorun se ko vesen aka vesewene ka passe mhi ukwala kwa hila kom passe mkuna ken mhina sebak nyane kanyomihe 2024 seba nyo kanyomihe kanyom yange ihihi yase kanyom nejene tere onungu ka wene ka passe mku ukwala sha mhina nyomesinyene aondo une skolo shima une tile midon ya une olo enyomne elukule shae eluhinyane ungu aondo ungu akomboga ungu ikpaga ungu mboyunguga blaya ba olon kwaga ka gbape ufa kwa yo da pinevo zayo ba ondo si chivi ne yo welu uma ne yo aka wone ka wo mku ukwala ken mhina ekwala lo da kulela une olo nyana 2024 alu da kulela aondo goron we nyana oh I declare the end. At what point? At the beginning. Jana onungwe the whole map. Ukwala da duwe kera. Ngwede kwala chingwe ka bo urubidien. Ma une vande nege ne bo la chicha. Afa e bo la one da kurea. Na hono olu akko aiwela. Elehi bo la je one olu bamba wana kona ha bamba yeme zero. Amen. So that what did the yoga? Nyomi 2024 ne say one chi yakondo one olu 2024 alukurea shamhine kawe fa kwara ya kawe nena olu okay aro nege kwa oluza yo hileto pẹ̀lú fem ku ukwara yo bagevelu ha pa wo da fam ku na ha shimaza yoga
Ondo kawene ninyo ki 2024 ne mgu olo ne nemba ne kundishima ne vehile mone pinemne mone hatu mgu plan la tsichachi une da duwe kela ya na hani pinemya mone bauza hemba kwehensho ya ve olo kwa utse ve pino kwa yango ekitala na ve hideveda olo kwa utsela shini bazwana mijo hama shozeyo kailu wo to kwa hiyawo she kwa lo za hemela uona uo zanzanza da be ya na kae ka wuho aso wawe tabe shima pino na hono wuam ha ma yange ola na fagachi o profeta mbagemba wole ningi kwa ka pode ya ojela bolo ne ka twa uyas ba ya ka wene ka unto kwa oloba kulela unwo sha mhi ekwala ruhije unwo kwala kavole Yosef molu zende ne zende je mana ondo kwa Yosef one balu kana ungu balu to angbana ochi ve gurenya ve chiviwe terupa guva one ba gurenya kwa ngo uyalo standing ni fongo o Yosef hishene Luana Lia bechi baba beba guronya wana kiriki abu shi tsembre ya ma mo bawaro ha ma o enilu gbiti e mo zende he ha ma she kan tindi ne mo na tongu ni tumengu ha ne fagam so oro no kwa before kwa na kure o mbulu to we ya kure shamega iba gbiti to ase da wo ho sinege onelu to hin ke she hingwa o ida kende hijo vini yigba shebeba du site kiri gift sinege ona roto kikpan gift ikagun ko hinega ha ko ave iru yemenemi lu yemen chains baru yemen na hanala kivangeli onda vandeka on ya kan on lu yemen henene ba ngu pa on ya fa ngu nyi ngu to Yemena da kende hiyo Potifa alu bangesa aye kwangu ne bele hama kwa hiyo Potifa hiyo dodo Potifa kawana kanyi jimni nyoyo yose kano bende hama kwa jeza assembly a take over hama kwa assembly mwemeka kwa la ya kwa so Potifa kwa so le bende na mpa ono lutsembele Yosef da ida kereke pulusu Yosef ludi sasa chachu anenge mku ukwa onu ke pulusu henene kwa nengu kule nena ongu kule hana to na haye bade nege ne kwa neyo luwele nena ngina na hachi kwa zao yoga luke pulusu sasa iva bageno ha eva kende babe va hi kwato ya ba kende ve ugelo lu ton wine sebo ave ya bulu yuen Yosef pine kanye ni yuen na hana jane on lu yuen ga wo lu yuen sho pino we kanya yuen na jane on lu sasa on lu yuen ga na ha pineve kanye ni yuen Vekasi nege mnyam chiese se fati ofa kwa shonga ba Yosef lwe ondo kafa mku ukwala olo shamhiyo
Joseph kende ka ogala we in ayagata atondi tioyo ya kule shame kwa we ba yemene we hiyao to shoda to kwa ya kule shame kwa Joseph ka oda nyoya umbumo ora yem ho anvi lwele ne kana ba Joseph ya kana umbumo kan ya shie ba gba o kwa gbaso zunwana oro na oro nyam mai da vami ba ve mi o lu Joseph kape ya yen zan ma da temato jene do no lu kwa ugbo ko ma wo yo ma no lu nya ni 2024 ahine aro kundu shimaya one tesu ka Joseph sega overhead David pa hama kwa ruele chi kirim hiu David ruzende na wa yongo laje ando pason ungulunto tindi Samuel mo baba anochunto jelu zende ne zende yongo kitoho wolu ningi he makudi erene kavya na ondo ne declare your end from your beginning. Ka oke zan iva nyo junve ovru ka wo fa kwa nyo ne chiwe kega nyo ne chi jene ya nyomi 2024 ne ka nyomo ba ka nyo ne chi mfa kwa e ma nyo ba ben so nyo ngi ba ben go nyom yo ekpa ben hanga o nyom ne every step of the way allo o fulfilling kwa onda ka we ongu vaele ken mkuru nyom nene uza kule uda nyom baya bagene nemba yani luhe satiane nege mkumuyusa hen mboso wa koso wa timagigi kumuyusa gachi kwasi boso wa nonso mo wa boso no mya cha ni nenge kosa timawa na ha iva oliva na we ka nom jona kanyem lo oro no from the beginning of 2023 on the fire by babulu zende na hanene by December kundugbe velunyi kwase ma declaring the end from the beginning ham kwa receiving nyare za kan hidden chichachi nyomla chi yobalu working towards on ka mbe nyom ne yo ungu hingi kwase ma no kwa abule bu de va hewega erondo paso eka kworo happen nyom ne yo nyomi 2024 ne ono ambaga velu ya mammo kwa bavi yemi na hingo ne babulu chi mo kwa ve faga bamba min la ono amba buluki min babu dom shimala velu ya mam kam 2024 no ne be yo ongo vakan maza hamin sameda o no go de tema he ka e bango ho ba ne bango ho jo ne bango ho kanyi kwa bango ho le inge mkule magi but I'm telling you 2024 onguvamo kwa sahi chichi in Jesus name mani yaba ongwa mnekuwa ni wa pere la akane amen kwa momo bure bungulunga o ndo kuyeme nevese kule
by the end of 2024 aka hide kenge kijimen nege kwose yo nege kwose hicheche nege kwose heyo nege kwa unle kuma wo yo kanyi kwa ulwele ne alo fa ka ne yo ave shima wo we ne na sinege ken takrida umba hebru toge shapo kaloha review no no ha sipine professor no se ba hebru tiopo kaloha oke zobatu Hebrews 12 verse 1 and 2 says, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion, who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting him, he endured the cross, disregarding its shame. Now he is seated in the place of honor beside God's throne. This is the word of the Lord. Amen. Vyulisha oharakae silu nene Yesu na ha vere nen ashe sha Yesu ohemen man o kuren o jiji wase una Yesu ka o onyi ka ona lo onyi wahema yega kirim hilaga shikona lo onyi ukure jiji waso na ele fem hi wase mana fem kuya guwalun se kwa walu happening kana hana ka avese wene Yesu yona e fam kuyo uwe tave shima a terankon akira wa kunya iko ga shachu iyembe ive shashila ive no iyembe hashi shinenge iyembe la na ha kunya olu ta uneze elu gbede igba odiere lu diere kwara chi wakyoga shachu lu nenge nenyi iyembe elu kihemela aro unguve ondo unguve Yesu ma fa mku from now ya kwaza yoga kavole monaha metome monaha even onogonu nogun boxing we Muhammad ligaya Mike Tyson this year me ha Mike Tyson man fa Mike Tyson kailu 3 rounds mana knock out man fadi do men even nyare ki kuma $40 million une hembam shi me hembam ba even nyare $40 million minyo akere une so ya akire mide ko vine hi ben 3 rounds abe ya muduwe meda tonyi one so ya tamo so mugbahinya miki mimo bashieta shene na hachu kim kuya kwa mluzana tonkanye nyale kila kwa zamyoga kana shoge ko nege ba ele wrestling nemba nege wrestling ya ko nege wa yeru chireke na hada tile giant hashi na ita hela egbeje hela ba egbeje beje 1 2 3 adue out of the ring jego kan we na ma se check ya
wo ganuru kega ko wa chuku na go nyoro hiresile no ne we pa ro nege 40 million unyoga e bele ga namba se ki yam yen. For the joy set before Christ ka ko ro le ne chi wasega aro ba ne nege ne bone arukule yo eru pitien wele hama kwana chi ogena ngoro iye shamega ba wova de nege yokawe de wekuga mlamba hamba oh confidently we Manchester ngo hamba ba ne be fie na akpa hamba shachu nyi over de nege bone ihide ba kimbi une kimbi shinga na hanga Yesu van de nege story wone e wolu yemenemi nyiane one van de nege kra ele nege yembeli luke keheme layo afatio dan chatrakon egbedion ye hama ko egbo echi pa afa wona ken aka ne chi yo ko oru nyorun kera kanyi yembe alo esekpa si vere shi ha Yesu jane alo esekpa si to ko Yesu ya ela forma tu Yesu la si ve ha shi ya se ya kwala ro se ko za yo gachi gbogbo o ka za se yo pishi ka e kasifa mkugala hama ko wa yo ko fa we laga kuwo ngushami alaga so kwa no no kure movi alaga so ingine evi baro on tesu we ongo nyoro 2025 ahingo no on ka wo nyoro 2025 no hen were ki June ti over nando poro na oru hen ko ku aro hen over nenge we ida kwaro gambe ki July o hen we ka kuwora kai kasifagayo kasifangayo hama kwa waechi iluwe kuwasizehe ondo kawe wongu zanzende no hide alive kwa zayonguga na drama no luele nina kwa way of away ongu wele nina muza shime nina ni hide alive kachi kwa luki kwa nejene kawe fa kwa layo uktima kundu kila hingi pepepega kawe fa mkuu kwa agala shimaka inyawe alo ondo ose olu 2024 ne kanyomyo e promotion enaka demoting yove shima inyawe ondo kawe umugere kare no gbaga ongo yeme class uke na ka ngere list yo ava list yo oda kenge shame yinyi ongo kemba gbana uza hega inga ka portion wa amlaga bamba ve fega yo ka ve kenge si de shinya ihide shi kondesha ihide shinya ihide kondesha kanyo ke mnenge tiyamga kwane aye wanu ganu izange chena ngere common ki 70 something ora nge common entrance shene ba na vesishara na fajo na eva interview ya nge yo nge pishi na ha yele shebun ka babe pass interview la active nga hakpande na we da nenge ya tiyo ya wo de wekyoga wo gba yemen so ka ne ba ne passenger nemba ne passe gaya lune he si ba ko gene si nongo ni nyo makanta ya na yagene de son e kenge yensha wana kenge hide hinya kenge yensha kenge hide hinya negetinaga a hide kenge de chagbaga ma gbekwe baba na principal ba do ko office eva kwala he hondo office principal no kanyo vana when they can ba pass na the yema unu negetina shamiga
ma so nyoro makanda ka na ono gbakara o fo pass kara na ha o na ono gbakara na wono negati yoga wono na ika enyi e ba be pass ya be yen un so yem un so pass yem headmaster ka eto wo pass gana ha luhe wa gbe kwero headmaster ke nyoko office kana actually ba tivelu ha pandela kamba bugbejela si so se bi yen na nempa ne pass ne si ne interview na we ti olushamigaya u pass to magigi pado orun oga ya wa do e ma basen hambo ba hipine kanyi kwa happen kai shira yo fa yo mbavulu yeme tichachi kamba benye bugbechara na mbavulu hene ihi interview kwa arova ne fanum kuru kwa ya shuva uvaga do van de tesewe kwa waruele ne chi une bendewega 1000 we fall on the left 1000 on the right, but it will not come close to you. Can you choose you? Mungu mabadhi yakwe. Na hanena. Uso wo da yadi bua oku ya zaga. Kwa kuanaka portion wogo. 2024 ka uwoga. Aga kumoya unoru enyom neno shie neno unguva unevato une yemewe une so ji une beyo une va shae une va kuawe na hanuwe nena uyen bagande ase bishi kase okwa se befa kuve janate ka wono mfacha wele kwa abulebu he wa momom ga kwamso wele la kampason shimwo na goyo chima kwala avaye bagane ka wa bahe wo so wo va veka wo tire bebe fakore ondo vande tesen ve kwala se zahe ogene olodido ga na otesilo olu ichimbimbi one makiti ve kwa nyone beya kana we ka kwa ondo shamelaga ondo vande be wange na kwa walu maseke hingo ka yango ne yemeda menve nala wo tese what olu mo chimbimbi kiti for what kape yankunya bakoro njela the end of the matter from the beginning. Now, wo Mose, Oda oro ne ka gene ya, na nalo kange we kishi, oge nyima mgishi na ha. Who is this? Tereondo are now at the end from the beginning. Ekwano neba kule yo, ulu emi kishima. Enave aondo afekwane. Enave selu se Yesu ba Hebrew kave se lu severen nen ashe sha Yesu o hemen ma okuren ujiji wase una ena se fekwane yum na hana Yohane o se kwane ken takeda Yohane tiomona nenge ke Yohane tianyi imo veshimao digbe lame wewega shachu imo ka imo ineve kwa hiye mopa nguma shachu nyi imo wepo nguma shachu nyi imo imola ineve ulunguma ye yagisi kase vese henene alu ese kase ulumowe ungoho kwasene alu kwasu wo utakase bakere bagenkera puru uva avengu ndene zanza ka ku uwe
pa ne alo la kende kae azu wa vese opine shi opine I onongo horon kwa ga konu lu kwa se kai roba kendo kawe mlumu ando awasan no wakwa veka hingi pastor kwa confidence no mo declare you are now husband and wife she ve ye make yayo mboro no gun ka secret ka ko no do no o momongo to we ka we in fact them solo more lu move one you but kwaso you but unenga hingo na haka mzambule kwaso you mbame anam wanu gen gbogbo wangu gande ka to wa hikun vama wanu chuku nifa ebe wala lo elugapa hachungu ka hama sheka po un hishira je ka no hama orunege na kwa na ba nemio chima wala luyo na kae ana anumsora chima wana luyo kwa kavande yakanyi imo kae la wana luga jefa we imo luka la ka hama ko nege michi kanyo mbekla wo pangu preceded by imo mzeheme wo kuma pangu preceded by nyi kwane ye zan bibiro ka vese makuchi guhata hambunyi nombo ka kworo life and death chingu preceded by nyi imo kawa bahinu kawa moja umane kwa duwe mshima moja kwa nyone kwa ngene yumso yeme mvo ohi na haya fawe aro mbo wanu dido ya une duwe hi upine no carpenters isheye kwati guke so ono nega ikomga hachu life and death is in the power of the tongue. Bawe ufa kwa neo tere onu ka Yesu kanyo imone ngikele vese ngi lamene vese ka lune kenemo emo kwa amelu keneven imone lusham hije ngi zanzamku evande fa kwa wakan ko hemeyo loyembe alo fawe kwa olwele ne chi kada duwe we don kanyi shiru zan we yo kanyi busy lobbying go to a million uda ni nenge yo mbage no million hemba hera shibi so zuwa kwa alaga shibi zuwa mi shachu veke to ya imoma ekave kwa neka woga nyonde kape ulujene kahenga baby figure ya mhange kave fae ha barongu fieo ongo zayo ha majiru zeje kai itahwa ihuno ike wangu 2024 gukule we dongachi shachu imoy dido gala gikiheme ongo ele kwa onda wasi babe nenge wechi kai oneka a good man kwasi ne kai good woman adoshe akumashe bahama she yo kwa wobechi hide da huna imoy bola kai iluva amtimie onda wasi kwala dilu portion woga esinyo 2024 de si dondo te
ashimamo si etom ana si keto klena une ose mku sha mhi esiluhine une kabe se samba yeme na hanzanza sikule na ha esinenge mijo sunguho amsayo ayembe selumba yuwe ha mashio ha mo enanulu yuwe yum na ha ga teraondo alama we aolu kwa unsoe wowe ki 2024 ya so that uwe no ha ma yangea use why view shame use zan shino 2024 da beneo uka kwa mejana nemba gena no ka 2024 na msome maya na uhi sha kamata wazo wame uwacha uye zan shino 2024 beno ka kwa me kenyom ne jana magene yo ndungu kana be 2024 ne msome menege wa na si hi January ne je ufa elu enya tuve mo ka shamega yamde emde di ere kwaga o aba be 2024 yo kawe vahemo we paso menom jemwe wa wanga me pino me January ya wenyi February ra wenyi uwe kwaga na se zuwa wane na ondo waso ange pa ondo na ka we 2024 ange mbube bafawe January ne agbo wengu unese hangula zanza na be symptoms bave kakla tere ondo adina se utuma wanwe na hanga tiabge fate vandevedana vese utuma wanwe na hala ka welene na onda was 2024 alwe vere turn around and say to somebody, God bless you in 2024 and be a blessing to somebody in 2024. Say name son. Jeruwanu zungonim hanum sisu si wesuwe shaido wo henevese sisu sham rumo sham homa hama kavesen alwelen shachi wasichi shaitio yezuwa chivi bam mayangi je bega ohievese kenyom ne nahan zavese kule manyola vese ken mbe o 2024 mahama kwa utendezwa wowe shupasise shamku ken mhine o sinenge eluelo manoda kulon tsembeleo dina sese lo yoma yina shimaga shenoka tahavese nasese umbu tendezwa yo o tendezwa vese we sekule yembe kana Yesu pa eveshi sha yembe livelo kehemela yo gbogbo pomba velu town ihe dere gbidi ha makwachi zan yoga veshi ma sha yembe e lu kehemena la nasese paselu spirit la kenevese se sanso wele vese na hakin timana geo pa wasite Yesu Kristo. Amen. Se narenesha se wanecham kadomo oso sha Yesu